Pemirsa, penedunan harga tes COVID-19 berbasis antigen, Wiadin Polimerase Chain Reaction PCR, sani pina kesilih tunggil prasarat perjalanan. Mewasana becek majeng kahanan penumpang pesawat udara, ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kuturek sain wilangan penumpang irike, rahu mangkin sayan nincap. Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Persero, Kantor Cabang Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Taufan Yudhistira Narkayang, pengerauh penumpang sanisayan akeh sangkaning wesanan arga PCR miwa antigen. Daweg para pelaku perjalanan kedadosa nganggen hasil antigen ring Jawa Bali. Kauningin sampun wenten panincapan. Raris medal kewijakan nedunang arga PCR sani ngawinang pengerauh pelaku perjalanan sayan akeh. Selain saking statistik penumpang, sanerauh tur nilarin bandara, kantos dem tali diri penumpang. Sadurungyane bandara Ngurah Rai nyabran rahina wantah ngayahin rata-rata kali tali 500 diri penumpang pesawat udara. Taufan Yudhistira ngaptiang kahanan panincapan wilangan penumpang ring bandara Ngurah Rai sida rajak memargi sinami penedunan kasus pandemi COVID-19 sayan mawawa. Nanging sane patut kaurati makesami penumpang miwah kramel sane nganggen jasa bandara kepatutang disiplin ngelaksanayang protokol kesehatan. Bandara Ngurah Rai sadurungnyane taler kedadosang pilot project implementasi aplikasi Peduli Lindungi untuk samian piranti dokumen prasarat penerbangan terintegrasi digital, ngawinang penumpang nenten muatang malih untuk makta dokumen fisik, salsida digelisang galah panureksan ipun ring bandara. Mungguh ring aplikasi Peduli Lindungi, wenten piranti dokumen vaksinasi miwah tes COVID-19, saha tata cara untuk nagingin ihek. Para calon penumpang sedurung berangkat sida ngunduh aplikasi Peduli Lindungi puniki ring App Store utawi Play Store. Bali Pos